sunnataki kochekkam emme foratamanun engumaki waram muhimmu beenun terikam ega terega himenene wajibu kantatta ega terega himenene algon men mikiya sunnai mustahabbu mandubu kantatta ema e maanaga balala iruga ei waram muhimmu wechen algon menge visni eya gotan amalta behettuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge maqama e sunnatan algon men tabawan jehe minwara e algon menge hayata amali sifa gennen jehe minwaru parasaf teba mihunge gatam man nabiyya sallallahu alaihi wasallam genne vitagetiga teba mihun hifahattash ati ekalek faanu mana kore vemme ha kandattakon teba mihun duru verakka teriwash midulun haggunun evves echennu nukunnane ege mane ki evves halate naannane ekalek faanu ge basfulu hagga khilafu echennu kunna halate ehma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge waaq fulutaka basfulutaka ki algon men yola ki kollafa dakka gala wahakenno war bodati hagigettahuge macca binay fa wahakatake bay beful nan hiwe nuwata dakka wahakai algon menna ege bay mihum bune kirtu qur'anan ekani amal kurime hisabun nimuni nun he ti sonnai kinen he egeni kinen he yang amal kuran jeheni war bodati shubhataka war bodati kambodu untake eba mihum hushala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata balan nujehene kame buna bay nuisne bay befulon algon menge society terega ebawle e kujja sunnata aggota bobala difa sunnata aggotan ecche katila difa sunnata aggotan namekkiya difa e hisabun enimune timage dirulu makan evves kahala badale sunnata aggota tima kuran jehe evves kamen nuhunna gota timage amaltan hurima rangalennu wana